Jambo, habari ya leo. Kama jinsi nilikuambia, kwa kweli mimi najisikia kwamba unataka kuniona sura? Nilikuwa najisikia kwamba tuwe tunasaidiana. Tuwe tunasaidiana mawazo, vijana tungali na kazi mingi ya kufanya. Lakini kuna wakati tunafanyaga vitu ignorance, bila kujua. Tunafanyaga vitu bila kujua, tunaenda kuta matokeo yake yamekuwa mabaya sana mpaka tunajilaumu siku zote. Kwa hiyo najisikia tuwe tunashauriana. Tuwe tunashauriana na kupeana mawazo pia. Kupeana mawazo. Kuna wakati unafanyia uamuzi mkifukutu cha ujana, unaenda kupata madhara, unaenda kupata shida ambayo utaregrete miaka yote. Jana kama ungali na masikio ya kusikia, ningekusihi kama ungesikia hivi. Kuko usiri wa mingi wa mujana wenye wao hujajua, labda mimi nabujua. Mimi niko tayari kukuambia hapo. Niko tayari kukuambia hapo. Ni wewe tu ni follow hii, unaona hii video, ufollow, ulike, kisha comment pale chini. Comment kama unaona, utaweka namba yako ya simu pale, ikuwe tu iko na WhatsApp. Ukiweka namba pale ya WhatsApp, mimi ndakupigia simu. Ukiweka namba ya WhatsApp pale comment, ndakupigia simu, ama nikutumie voice, ama niandike message. Tunahitaji tuelimishane, unielimishe na mimi nikuelimishe, ili kwamba usifanyage kitu ignorance kumbe haukukijuaka. Juu kuko kasiri kingine kinaenda kuivia hapo tu mbele. Kama sio leo jioni, inaweza kuwa ni kesho ama kesho yake. Kuko kasiri wakati mko mnaongea na mzungu, si ndio? Mko mnaongea na mzungu, kuko kasiri pale benye mzungu anapenda kumwambie na benye usilogo wake kusema. Acha nikuivia yako mzungu usilogo wake kusema vitu vya pesa.